Svi znamo da penje na planinu nije najlakši fizički posao. Međutim, to nije spriječilo mladog Pridručanina Peru da osvoji visove kozare. Postavili smo mu par pitanja o ovom hrabrom poduhvatu. Kako si se odlučio da se popneš na ovu planinu? Pa ja sam u vrtiću, znaš, još kad sam bio, imao sam jednog druga, Mile se zvao, i on je penjao se na pijesak. I ja sam se za njim popeo i skontao sam, znaš, da sam ja talenat pravo za to, za penjanje, i onda sam to odlučio, tako. U redu. Kako se osjećate sada kada ste ovdje na ovoj planini? I evo ga, popeo sam se, šta da kažem, gore, tako, visoko, i šta ja znam, osjećam se tako. Da li planirate na još neku planinu da se popnete možda? Ma kako u planini, ja od sela svog dalje nisam nosa previrio, dobro što sam i ovdje došao, mislim, dobro je. Dosta, za mene što sam vidio svijeta, tako je. Peru je od početka podržavao i njegov drug Mihajlo, koga smo zatekli u blago alkoholisanom stanju. Dok sam ja bio mali, vidio sam svog druga Peru kako ima želju da se popne na pijesak, ali to nije bilo želja, to je bilo više od želje. To je zapravo bio sjaj u očima koji je dočaravao da će on popijeti, ali dobro. Pored toga, želim da naglasim da je Pero legenda od čovjeka koji sam penje i znao sam da će popeti na Kozarovu. Hvala. O budućnosti mladih planinara progovorio i naš ministar. Mi iz Ministarstva sporta, medicine, kulture, turizma, a i ostalih bitnih grana smo odlučili da otvorimo fondaciju Popni me. Tako je. Tako je. Koja će pomagati mladima tako što će dozvoliti odraslim ljudima da uplaćuju pare na tu račun te fondacije i samim tim omogućuje mladima da se popnu na druge, šire, veće, bolje planine, mada i naša Kozara nije za baciti. Hvala. Tervetuloa Gimnasiasväki Sala Yhdellä